Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian baka Seng National People's Party kelarai ban bek Seng no yau MDC ke pentor umkra mokhar constituency ubak pencengan Syiem. Hadian baka mu chairman ke HEDC ulai dan benta ban penkelam ya ke executive committee ke HEDC. Kalau perlong yu bak pencengan Syiem ban penpau baka ni ke Jingbeh Seng ke Dainamar baka Seng NPP kala leran. Haba ke Jing terwa jongka ban penjari no da ke administrator rule ke HEDC kam syam latrekam namar ulat kejela. Syam la ai ke Jing menjur halor kani. Ubak pencengan Syiem mula penparu baka Jing bam menjur ulat ke Dainamar ba mau utem komu chairman uklem le persya ba ula buat Katkum ki Kyndon. Kalau ni kerja snow jomki para member di jomki, hamdam nak jadi. Bagian su yahap ia kan menteri kam jomu Syiem, baru deputi Syiem. Barat kubur kelakar ke jingki, baru resign dulu nak makla. Katu kali urki, iya. Nama game dong happy ia kan system, ia kan style of functioning. Jomu Syiem, deputi Syiem berkatu kali urki. Hendak itu, hadin intervention juga bagi high level lagi parti ya jauh. Kalau orang ni pun baik bagi come down kok, jadi betul bah move nak bendapan penhabi das committee. Bala konstitusi ya ka coordination committee. Hak bayi bak Paul, iba Lambor, Mangai, bak Jigur, bak Ten, kilong itu khot juga. Coordination committee. Hak bak Jingmot itu coordination committee kalau ban discuss lang ya ki grievances kabagi MDC ki Ïaid ma. Tang season syong ka coordination committee. Baka ke balik ke coordination committee, ke barah ya ke coordination committee, kami ahap baka action kabagi le ada isti committee. Bon ki bayakaran kilong kam kaino, baka ni ka pendu ya ka confidence jong ki parlok Ïaid baka parlok MDC. Hakating sisya di ban khon na ka por ka coordination committee jong ka UDA. Nang bangin lo ban penbek ya poka coordination committee. Hendak ya kata lu han posisi. Hendak ya ba susi susu kalau ba babon ki kam biasa lagi akan hang yang tai babon ki kam nak benda kajian baik kalau lagi yang di skim ki bagi risak syok mun kan ni. Suki bahag dun petikam. But ndak poe kan session matai episode hui during session anything can happen. Dia bagi dokor juga yang ngetai mau ki polok naga kongres ki move ya kan no confidence motion against the executive committee kata kalau kumala prescribe apa rules ni nomor apa nih rules itu sebelum ka akan syah banagaleng juga ko muchaman ngamdon nanti ko boypat ni hapan pan ga leave haka bagi hapan yang kumba unduna ga one foot kabon iwe naka sausha haka bagi nang yang aku unduna ga prangot berarti setiap kendai kia gumba sipomut kamu ikalip lagran habaya ikalip lagran Katkum berulus kalau pada ban Syiem hadin arp sagunta bat suaka sagunta kanta jadi Syiem next day kamu mudah hadin ka arp sagunta haka dibet lah ya dibet katu ngatai biar snowy haka bagut kawan katai haka bagut katai Katkum karul 25 kasya yang abat exercise ya ka mangan kas kapan haka bukut ngahapan exercise ka concern lagi mah ika mind itu mah namar I am not here for the interest of anybody for the interest of any party I am here naga benta ka interest jungki beri ucong ini berhamtam naga benta ka dikit klik jungki MDC baru hadin mangap snap ha ika babun ki jegeran I decide apa dengan kasih sebut nak bentaka no confidence katu layak kapasumsi kalau bah hakamit kakandai tadi jar-jar kasih komen ga recommend ya kan administrative board syukur habak removal of the executive committee has been done as per the rules on what ground kalau kanu rim ban recommend ya ka administrative rule dan di bawah
Kuno chairman u fix ya election Syiem. Ha? Klaim ka jingtip na kalian tungo gobernur. Don gi bang taro. Hoi. Kani kamde ka new session. Kamde ka special session. Kani ka normal session. Ka bujulang man kapor. But haka paragraph abad haka rules 22 sub rule 2. Kalau orang syai ba lada ka isi ka remove. Dai ban pendap no ya ka election Syiem hapo sa propaganda. Hapo sa propaganda. Remove kan tadi kan dai tadi arbo tadi. Men step kan isi puah. Kamu mau nyem kamu suruh nyam kapi isi puah kadi lai baji macam ni. Lai baji ni lah. Remove benar lai baji macam ni. Kamu mau hapo ka lai baji jong ka arpo tadi ka pendap. Kamu chairman bala ai boring ada rules. Nah ban fix ya ka election haga arpo tadi. Ban file mission file shwa kan arbaji. Dia kata tu ka arpo tadi tengah masuk nama ka remove haga lai baji. Masuk ban file mission tak mau rules. Hari itu यहाँ ban file mission arpo tadi shwa ka arbaji. Ka election kalong haga arpo tadi hapo lai baji kamu kalwi baji. Kamu don violation of rules. Ngayo at bitip na office governor. Baka doon ka recommendation ng taka, ya. Kamu kan sih. Rules ki shy. Governor haba base ki rules. Umama bata accept blindly ya ka. Recommendation juga ya. Tak reject dulu governor. Namar kamu don administrative crisis sang ni. Kamu don ka constitutional crisis. Kamu don ka sectional crisis. Kamu don ka rule crisis. Okay? Ïaid ke election. Barang Ïaid election, Ïaid ikut rules. Kamu ni ke badang rim tu. O kamu ni badang temai tu. Ngan IV for example. How arajar san. Hak house jong lai pungut. Absent way. Dan kenur po. Arpundai Katkum ka rules hal itu haka porba ai ke barat paper devan ai habaro ki member kabumut chairman de member kabumut ila ayam ni baro Katkum ka rules naki arpna ki bawan house name arajar san kat sanu yo bashla kat sanu yo ba lamor declare elected yo bashla kasih governor notify lang governor Nyili mentah haka house kat mo. Apun dai. Yo kano kat sampai nil. Ina ya kan ni bomban lak bandai jungiru mari bentit. Pimla kanong kat sampai 14 wrong. 15 by nil. Hato ka election jungi don kanu ka defective. Ya, don defective. Bar ka bisu trat kalong ba. Governor Katkum ka rules. 22 sobul tu. Antara dia ka election chairman. Di bantah ya ka report show governor Lembau DC. Nak faham mo? Governor Lembau district. Mai hab stick rules. Na pha jeno deputy commissioner in Syiem district. Deputy sa impa. Siya governor. Ni hapan go by rules. All the time ni go by convention, by tradition, by emotion, by political influence. Bapak Seng will go by rules. Lapha governor, haba examine governor yang egi bunipa. Klaim don ka no ba ni violate rules. Rules has been followed accordingly. Baga bagi sultan kelang ba governor lengbaga di city. Kelang ba jaga election Syiem jong ba latip lang Katkum la approve. Apa ko bisa DC baca DC. Kabamut nyaha ban stick ya ka rules. Kamut nama badan sorkar ban ong gubernur ban go for AR lada rules samsha. Namar ushaman he is guided by rules of law. Governor is guided by rules of law. We cannot go for our sentiment, influence. And then you have to go by their rules of law. Parliamentary approve. Kabungut balati plan, karmo la itu do governor
kumu Syiem. Jadi setangga kam gomen ban pendek ya kai balak tha lau gubernur. Nyihapan appeal syaboro ki nong mikmat. It is very high time. Ndai banong emotional. Ndai banong political. We are guided by rules of law. Upa pun senang sabe hadin para ndai hadin Maria. Hadin Maria boot apa house ya ga NC. Kadi hadin bala hempedang gubernur ya ka ya. But utang ba pun senang marui pa usabe. Hap kan saya pakai jisabe kadi nama ngapa flow terus. Ngasabe nama bang flow terus. Ngasabe nama ngafu nastik ya ka asam negara distrik terus. Ngasabe nama ba nastik ya ka provision juga sik ngai ba ka ega ba bea golong haka puan pong kate haji sisa ka Shillong City ki office bara gedang bat ngamen mit sisa jan yung nang ba pila bumdo ngana ong ki hey in politics nila ba ni kren no problem I am open ka Shillong ba ngim persya ya parti ngim persya ya kinong ila ngim persya ya ka system ya ka style of functioning jonga executive committee kari anti parti kata kambe anti parti ngim persya ya parti ngim persya ya piai. Kami ganti parti. District Council is an autonomous body. DC send directly to the governor ya election report. I think you understand. We are autonomous body. Kamu pangan syong ang ni blind kata kamu tolong dah syong ang ni kat bakile ang nili kinam ta parti. Kata kalau wrong. Isusi ki nang ilam syong city. Public dagi kedupan ngaji bab sekarang kita send report in discuss yang redam labi ka explosion. Because no bag kami syokos pan reply, klaim abi ka report juga Shillong City. Langsung dia kerki. Lak pandong divide dulu polisi ke batang gue. We the 15. We the 15. We are one. Betang 15 kin sawar sa katuan ngudu pan dilam. Namar Kyndon kanu ka Jingbeh mi habana bunung ya. Ya tunduk ko. Iman kala panlong bapli haka jing bom tip jongno le jongno bagai yakin bau ba pensan ko mu chairman u fix ya katarik election ar tarik klem yo bor now governor lada u resign shabar kayeng klem don session kadi hablai sho governor ban kon bini ka special session haba u resign haka de resign yang ni hang ni u sha remove baru remove lai bor yang ka rules kan 22 sub rule 2 ban pendep ka kama po sa po praganta Katkum ka election rules lai pulai sipo arpo kam non ka violation de imat bangai di government man hem pule kot pa namti pun bangai ko kita kapa banong baka house katsan la katsal kum fiti katsal apa ki absent ko katsan la jiro laban di khatsan khatphala kharap laban di arpola kendai kamalum they are baseless haju kapor kamdi barang sedang teh ar hajarsan ubashila yo khatsan ubalambor yo khatsal udang long Syiem boyo khatsan lanil long Syiem kam don ke violation tadau ke bale office gubernur ngihap bang appreciate ndai bau long yang batu bano ni appreciate nama bau speak terus kata kadang ni kari umos kongres lu kadi ka banga la mo nga deu emele jong kongres tapi dia kadi kayeng ka banga thawi bat paya bat foundation ndong dengkap ka jitrilang makin kiperlok kamong batang manga barokoi bat kiperlok dong dia ka banga tilang dengkat dia ka pai sino don bong la se ban pai kongres don bong bala ban le pai PDF don la se bong ban le BJP bermentit tenrai kita di rumah ngambat kerki mentaban pet husband de chino ngan song swa kumu independent I'll be continue as the chairman as long as enjoy the majority san are crore ngako bantip kan no IT department guy kan no fishery department guy kan no forest department guy ngamong kadon kapor bagi naik council set kadon kapor mentah bapli yam chat IT
Masa dia tapi siar beli hap sen buket. Kadi ka jilong liang partiality ka jongki ba penlong ini sih. Ki bobon ki ton yo ba tinggal ba kenya ya ka mo to poli isi yo ki la de konen ko tin jo do ko di demand ko change no leader change no ga team boleh jumlah dah kadi kam isu kadi lada kadi isu kadi om api it is very old issue kan bagi om we are under protection what no last start ini we are protected ha ko pidon kam em hapo house te hamni ki isu ikade ko bi kam ni ka batmai kadi ha bom lek chate kadi kam mu kadi ka ba kadi paling ba beli film up stang sau benai kan dipi ka ong tai ka sistem buat tuan beli fikir ki pula dengan kelam apa sau benai kata IT tip IT na mai ti na utaba akan yo na gini ke ditang gini kon jagai gini ki perlu UDP juga ha via up rotation game rotation tapi tak paham no up kam dan jimut nomor kam don source rule ke banong balik contoh sultan hang ni kadi ka depend kan ha confidence jung gitu kan hastorkar la am bagi buk sabaru kabur nu bayo lai pu adwa am per governor bayo am chief minister sari jega trail strength hanim na piparin armor ro pimyo Syiem we happen like through rules jid house penhap house yo chairman ro jid house penhap house tigilongo yang agak nu bawa perusahaan yubo di pempuler rules tinggal ngomong kan langsung sampai ke bawa bendong lo lengkap tu karus tadi tu kakaran syai bau sekretari rengkat ki balot paper hasil lasai un aya baro ki balot hakim member laratai masyu ban bot hapai daga drovers teni ngam it look very bad bagi senior politician kum gitu piong nga minority isi hakapor ba sila ka house life ho khatsan la khatsauru piong ga majority isi kata ka chum ka khana sun le chikrul tega mut kam don ka kapan ibu perstun berkonrat ki patip ai mahal lo kum ni ya katakan nu ba komen tanpa ba sila la ko di sini